Kini kedek All India Radio Shillong ke kubur ban puli da ilusitas in kini kilang kimat berkongsan jong ke kubur lek jua Menteri Rambadu Narendra Modi ya ke Genocide Memorial Center ha Kigali kanang ba jong ke Rwanda ha Afrika Betha kesokar pedang ya ke jala bantung uwai unodal officer ha kawai pakawai ke district banyada ni ke jinja ya kipat ba ni jini syo do pat ba ya unu brio ni ke brio But pelat ke yang doba tuan kari India ia ke Prevention of Corruption Amendment Bill arjal kapra. Menteri Rambadu Narendra Modi hengan kami sini walet jua ia ke Genocide Memorial Center ha Kigali ke balong ke nombak jong ke Rwanda. Lapai yang ni umat sak kenal kum kedak dan burum ia palat R.Sam lakmut kinang Rwanda ke bila syak penyak beng hakas nem syajar kendas pak kendak usau. Menteri Rambadu ulai sabha aspak kali kemasi sikinang syong kum sibunta nak program kirinka jong ke serkar Rwanda ha kecualang ke belalong Harweru Model Village ha kepala domang Presiden ke Rwanda Paul Kagame. Ki atli kiri kata ke India bat Rwanda kini ase pratli ke sekolah kini ada bat ke kamyadari ke kai pateng ke rap karyang ke jimpeni ikimar basna na kasni bat kimar bang balasna na kedut habakran ha ke jiang umodi ulong basan ke India kan supply ya ke High Commission Rwanda ke banyaram untang ha ke penyajan ya ke jingedai ha pedang atli kiri hendrai kan peluru yakila na kebentar ban pembiang yakikam bayadai bat ke pasport bat visa. Menteri Rambadu ulongru bakalong kaburan ya ke India kebalaya kersan lem ha ke ban kentir ya ke roi kakot ya ke roi kapal bat ke yok kakot jom ke Rwanda bat bendram bat ke serkar tandang webteng ban kersan na kebentar ban kentir ya ke roi kapal jom ke negeri. Serkar perang kalau betah ia kejala bagian tun uwai model officer hak uwai ke district kenang banyada ni ke jinja pun ke jinja ki pai ba ni ke jinja syo do pai ba ya unu brio ni ke nu ke brio ketenat ko bari hak ke jinja betah jungka laong ba model officer udai banlong ubadon hak kedan superintendent of police kalau bertaruh badai bambu yang special task force kaban ai yang kejintip sepang beliau kiba ilak bandong kinang penyi yang kejingnya kaja lani kiba dongkti hak kiba pensapiang yang kejingkran bapenyi yang kejing isi kiba pensyai pensun bat ki kubur lamlir katunat ko bari kalau baya kami kakam dai bande hapok lai tayo bagada syang ba upudat officer ni officer bapenya ya ke Jinsensar district umla bambu iki kendon bala kedau banyada na pun kita jinja insimbed bagada ke jin Kensting ya kakam bak dai ban pensitom tun ya Chief Executive Officer CEO Kamiti Ayuk Amitabh Kant ulong bakari kahap banmat ikijing bakrau hakalyang kikam penroi bakalong kebadon kambha dan kentir yang kakot kakya hakamet kapha jongpri ukan ulakran kani hakijing nang halor kijing kentir yang karoi kapha jongki district dan ke Central Public Sector Enterprises CPSE New Delhi hinan kesini Ulang ru badon kam banyak persyak yang kecing bom hek bom sam jumbriu bat kecing pen MA yang kecing bang kecing pen biang bang yang upat nang syong kalau kecing ke bakrau bat dia bansun kiab ha yang kena kantam hapok keri ke bom yo yang ke bam kesa ke batainet ula punrap ula kentu banwanra yang kecing kelah ke district bat kiseng ni ke kenhon shimet ke don ke benta ke bakongsan ha ke banwanra yang ke roi kapal ha ke district Dr. Piyush Kanti Biswas ubalong senior scientist bat head jongka Krishi Vigyan Kendra KVK jongka Mokok Chung District Nagaland ulayok pedang yang kekusna balatip kumka Best Scientist Award naka EETCRS kabarang kawai nikikan hun watnya haka jialang kabahandriu jongka Faculty Branding Award Ceremony anaja kapra kabarang hakul kata haka sini ublay palala
kat kum kijing pelai kubor jong ke KVK mukok chung le tho ba aya kan ke kusnam ya Dr. Viswas na ka bentar kijing nak senyang ba palat khat asnam jong hakam karen kini kedai ke All India Radio Shillong ke bawah lam sepi ya kubor. Kayang dobar thawaan jong kari India kalau pelat hingin kami ya ka Prevention of Corruption Amendment Bill arhajar kapra. Haba cuba bhaka jinga tai halor ka bill Menteri Kabinet Personal and Public Grievances Dr. Jitendra Singh uang bakum kebor sensar kepadam kejingkit kli ke sarkar NDA kalau syembun kilat kilinti na kebentar bantek lakan ye kejing seniu kum kejing bamsam. Ulang baka bilhi ka krensha ba an ailat da lele ru ya kejing bamsam ba dei bandon kamu kejing pensaja ba dei bandon kamu kejing pensaja ye kiro syakri pat ba kibatreho. Dr. Singh ulang ba kejing bamsam kadon hi habarok kewe ke perthai hendrai ke sarkar dengan bitang banakum persa yaka haba kran chapang kalupang Menteri ulang bakakan kadang ya chapang baka search committee kana penang ya kejingalang hakakat khandai tarik munta ugnai ulang ba ansawanra se ka waipat ka bill haka Rajya Sabha kata ka whistleblowers bill Kasar Pudeng kalau muncul ban ayah ke special grant ke bakat sans pak klur tinta kum kejing penhe susu yang Central Pay Commission ke bahinyo nak kebentar kinotri sorka jong kejala Tripura bat ke balasyon haju nakakam layatu ke kubur sorka na agar telah hingin kesini ke kubur kalau bayakan ni kejing asu ke pisah lamang dah ke sorkar Pudeng kenang ban penyabiang yang kejing syak penduk yang kikam pendroi beper jong ke sorkar jina dah ke Finance Commission ke bakat saw. Ulat kejala Nagaland UPB Acharya ulang bawat habang kinangrat jong kejala kipingi yang umarat ubabhatam ru hendrai kimju yang nang setia namar la syudhe tabrut yaki hakinang khi kibana Assam bat makibai kibanta jong kari ka kubur sarkar ka itu bahwa ajingkran hakijinang halor kapang startups and micro, small and medium enterprises in food processing kabilalong ha Indian Council of Agricultural Research National Research Center Hamed Sifema Nagaland u Acharya ulatran binyaw bakinangrap Hamon District kitun yau ilachi bat using bubha hendrai la diapat yau ilachi hakador kebatat kan aspa tengka shikilo ubah kejing sisa usung dor panat hajar tengka shikilo ka sarkar Assam kalarai bangbo ya ka directorate malakajong nang kebentar ki divyang habakran hak All India Radio hingin kamit Menteri jong Kabinet Social Welfare ka Pramila Rani Brahma kalau balasyam ka tu kami kilat na kebentar ban kentir ya kabhakamyat jong ki divyang kalau bah ubnai nok pra mentah kesnem insatung yang ki divyang hakum ba sahajar sanspa tuli kikam Menteri kalau ru Kabinet Social Welfare kan ashi hajar tengka shibna ya ki divyang kum ke stipend bat an sashnasho ya ki Anganwadi Center na kebentar ke jumuntoy jong ki kentai bat ki kena ka Indian Meteorological Department kalau pemilih kejumaham ba uslap upajur ulaban hap hakikat tu kami kejaka jong ke Assam bat Meghalaya na do minta kesini arpo santarik hado arpo pratarik minta ubnai ban pungkut yang kubur minta kestet sasisen dan pisnu yakimat mukongsan Lejuwa Menteri Rang Badu Narendra Modi yang ke Genocide Memorial Center Hakigali ke Nambak jong ke Rwanda ha Afrika Berhak kesokar pedang ke jala bantung uwai umudal officer hakawai pakawai ke distrik banyaga na ke jinja yaki patba ni jinya syo do patba ya umu ubriu ni kabriu Bagpuat ke yang dobar tuan keri India ya ke Prevention of Corruption Amendment Bill arhajar kapra Kaptu kani kubur kelakut kebelawan sepimin tak stop nak All India Radio Shillong hakapo prabaje yang sok baka Daily Station nak minta kubur hakatin Hindi membuat pat kubur hakatin pering hakapo pra katsan minit kani kedai All India Radio Shillong